Yes, reka twongere tubahe ikaze kandi twifurize kugubwa neza mwe mwese mubana natwe umunsi ku wundi n'amakuru y'imikino aba agezweho hano mu Rwanda yibanda cyane ndetse akagaruka kuri byinshi cyane biba bivugwa muri ekipe y'ingabo z'igihugu muri ekipe ya APR Football Club harimo havugwa byinshi bigiye bitandukanye tubagereramo tukaza kuba tubabwira ngo bimeze bite ndetse n'andi ekipe yose akina Rwanda Premier League uko ari 16 ariko tugatinda nyine muri APR ni byinshi biriho kugenda bitangazwa muri ekipe igomba kujya ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinyi ikareba uko yakongera amaraso mashya muri ekipe by'umwihariko mu busatirizi ndetse n'umukinyi ukina mu kibuga hagati nako kandi shaka kurebera hamwe uburyo yatandukana na bamwe mu bakinyi b'iyi ekipe dore ko hari amakuru yavugaga ko uwitwa Godwin Dibuna Chidibere Mwodobo ngo baba bavuye ku izima bakemera gutandukana na ekipe y'ingabo z'igihugu nyuma yo kuganirizwa ndetse n'abamanager babo bakaza kuba baganira na ekipe ya APR Football Club nubwo bitarakonfirmwa ngo bishyireho akadomo biteganyijwe ko ekipe ya APR Football Club bwiraza kubitandukanye n'aba bakinyi babiri igomba guhita imanura intwaro zigera kuri 2 nanone ukina nka rutahizamu nimero 9 ndetse n'ukina mu kibuga hagati mu minsi yashize twababwiye izina riremereye cyane none ahangaha aka kanya hari amakuru mashyashya yo kuvugwa kuri iryo zina tugiye kugarukaho 5 muri amakuru yacu y'imikino kandi subscribe nimero bwa mbere ubanye natwe nge mugiye kubana muri aya makuru ni Sezerano Verite nk'ibisanzwe amakuru yacu y'imikino reka tuze kuyahera kuri champion y'umupira w'amaguru mu Rwanda championa y'umupira w'amaguru mu Rwanda rero ku munsi w'ejo irakomeza ni imikino y'umunsi wa 15 wa shampiyona yabaye ku munsi wo ku cyumweru ubwo ni mu mpera z'icyumweru gishize nyine hari ku munsi w'ejo Gorilla yatsinzwe na Rutsiro ibitego 2-1 naho Muhazi United inganya na Kiyovu Sport ubusa ku busa ubu aya makipe yose yaje gusoza fazare ya shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda Gorilla iri ku mwanya wa 4 n'amanota 23 mu gihe Rutsiro ari iya gatandatu n'amanota 21 urucacani rwa 14 n'amanota 12 naho Muhazi United ni ya 13 n'amanota 13 mwanya iriho urangana n'amanota ifite ku munsi w'ejo nibwo hagiye amakuru hanze avuga ko impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika CAF uyashize urwa mu makipe 10 amaze kubona tike ya CHAN 2024 uretse u Rwanda gusa kandi ngo hashizwemo Angola, Burkina Faso, Centrafrica, Guinea, Nigeria, Senegal, Sudan ndetse na Zambia CAF ngo yongeyeho ko ibindi bihugu 5 bimenyekana nyuma y'imikino iteganyijwe cyangwa se nyuma y'imikino yari iteganyijwe kuba ku munsi w'ejo irushanwa nyine rizabera Tanzania, Kenya ndetse na Uganda tariki ya mbere kugeza ku ya 28 Gashyantare 2025 rero nyuma yuko aya makuru asohotse umunyamabanga mukuru wa Ferwafa Kalisa Adolphe uzwi nka Kamarade yaje gutangariza kimwe mu bitangazamakuru bikomeye hano mu Rwanda ko uretse kubibona ku rubuga rwa CAF uko nta yandi makuru bafite ku kuba u Rwanda rwamaze kubona tike ya CHAN 2024 yongeye ko uburyo amajonjora y'iri rushanwa yakinwemo hari ibyari bidasobanutse ndetse hari andi makipe yikuyemo nyuma kandi yari kuzarikina bityo bagitegereje ibyo CAF izanzura ni gutyo bimeze umunyamabanga wa Ferwafa nawe avuga ko uretse kubibona ku rubuga rwa CAF nta handi yigeze abibona ese byaba byagenze bite kugira ngo CAF bitangaze ku rubuga rwayo itamenyesheje federasiyo z'ibihugu yamaze guhereza qualification bivuga ko u Rwanda gutsinda Sudani y'Epfo ari byo byarwongereye amahirwe ibyo biriho biravugwa hari n'amakipe yagiye yikuramo izo zose za impamvu zatuma u Rwanda rwikarifiya reka twigire muri APR ariko mbere ko tujya muri APR reka nkubwire ko
ama ekipa agiye atandukanye mu isi muri rusange cyangwa se hano ku mugabane wa Afurika ari kugenda akora za transfer zigiye zitandukanye. Ndakubwira ko nka ekipe ya Enyimba yamaze gutangaza umutoza watozaga Rivers United witwa Daniel Eguma, niwe mutoza musha wa Enyimba, niwe mutoza musha wa Enyimba kabisa. Hari wingback witwa James aja ku myaka 21 ukomeye cyane, bivugwa ko yitwa James aja ku myaka 21 y'amavuko. Bivuga ko yaba agiye kwerekeza muri ekipe nziza cyane hariya muri Maroc. Ni ekipe itaratangazwa, izo ni zimwe muri za transfer zibazo kugenda zicicikana mu ekipe agiye atandukanye, si mu Rwanda gusa. Umutoza witwa Miguel Angel Gomondi yasinye amasezerano y'umwaka umwe n'igice muri ekipe ya Raja Club Athletic, yayasinye ku munsi w'ejo. Biteganyijwe ko aza kugera hariya i Casablanca uyu munsi mu masaha y'umugoroba kuri uyu wa mbere kabisa. Uyu mutoza hari icyo agomba kuza gufasha muri Raja Athletic Casablanca. So ni gutyo bimeze. Reka twigire muri ekipe ya APR. Ekipe ya APR Football Club ku munsi w'ejo yakoze imyitozo, yasubukuye imyitozo. Abakinyi batamugaye mu ekipe yabo y'ibihugu bakoranye n'abandi myitozo. Ekipe ya APR Football Club iri kwitegura umukino ifitanye na Musanze Football Club ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa mbere. Ni umukino w'ikirarane utarakiniwe igihe. Uyu mukino ekipe ya APR Football Club izawukinira i Musanze. Ni Musanze izaba yakiye APR. Irabizi ko kimwe mu bibuga biyigora ni cya Musanze kirimo. Iyi ekipe niyo mpamvu igomba gukora imyitozo myinshi muri iki cyumweru. Gusa ngo abakinyi baraza guhabwa akaruhuko k'umunsi umwe ku bunane, kuwa 4 no kuwa 5 ngo bagaruke mu myitozo, kuwa 6 bamanuke Musanze baze kuba bisobanura neza cyane. So, reka twigire muri za transfer. Hari amakuru aba yagiye atangazwa. Ni umukinnyi twabagejeho mu minsi yashize. Ni umukinnyi w'umunyatanzania akina nka central midfielder ufite metero 1.78. Yavutse mu 1998 tariki 11 z'ukwezi kwa mbere, afite imyaka 26 y'amavuko. Nubwo ari central midfielder, ashobora gukina nka defensive midfielder cyangwa se attacking midfielder. Urumva we ni umediateur full, ni umediateur full. Uyu musore amazina ye yiswe n'ababyeyi bamwita Faisal Salum Abdaha. Uyu musore yavukiye Zanzibar City hariya mu gihugu cya Tanzania, akinisha ikirenge cy'indyo. Amazina yose yiswe n'ababyeyi be na yakubwiye yitwa Faisal Salum Abdara, uzwi nka Fei Toto. Uyu mukinyi nyuma yuko muri ekipe arimo umukinyi umaze gukinira ekipe y'igihugu ya Tanzania imikino hafi 37, akaba amaze kwitsinda ibitego birenga 3. Ahamagarwa bwa mbere muri ekipe y'igihugu ari ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 12 2017. Uyu mukinyi yakiniraga ekipe ya Azam nyuma yuko ngari gushakwa na Simba
imuha byinshi. APR ngo yamaze guperereza imenya ibyo Simba iri gutanga kuri uyu mukinyi. APR ngiza kubona ibi yabibona, kuko kuri current market value y'uyu mukinyi ni amayero ibihumbi 100. APR iravuga iti n'aya mayero ibihumbi 100 hafi miliyoni 150 twazitanga. Ubwo APR iramutse itanze izo miliyoni 150, birumvikana ko ni hafi miliyoni 300 z'amashiringi. Kandi ava muri Yanga ajya muri Azamu, uyu Fei Toto yaguzwe nanone miliyoni 100 z'amashiringi. Ubwo ni miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Ndetse ekipe ya Azamu yahise imwemerera umushahara wa miliyoni 4 z'amashiringi. Ubwo ni miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda hagati aho ngaho. Ekipe ya APR Football Club ikavuga iti ibi ngibi uyu musore twabimuha, ndetse ku mushahara tukamuha nka miliyoni 6 z'amashiringi. Ubwo ni miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Kuko uyu ni umusore mwiza cyane, hari muri Mediane hari icyo yaza gufasha, hari icyo yakongeramo. Icyiza cye anaratsinda. So ntekereza ko yaba ari umukinnyi mwiza kuri ekipe ya APR. Bivugwa ko intumwa za APR ngo zaba zaramaze kumugiraho zikamuganiriza. Ntago turamenya ibyavuye mu biganiro neza byuzuye, ariko ngo ekipe ya APR Football Club bamwe muri benshi mu bakinnyi yifuza uyu Fei Toto ngarimo, ngo yo si ikibazo cy'amafaranga, kuko ngo uyu musore nawe yatangiye gusa nk'ugumuka muri Azamu, kuko ngo nawe idashaka kumurekura ngo ajye muri Simba cyangwa se ngo ajye muri yandi ekipe ari kugenda amwifuza, cyangwa se niyo APR. Gusa APR kubona Fei Toto ni amahitamo meza. Inyimira dusoreza ahangaha ngiye mwabanye kugeza ku musozo w'aya makuru yacu y'imikino. Ni Sezerano Verite, turabashimiye cyane.